Khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi ubani ilezi inkabi zami ezaselofu Makhutha iAdams izona la izona ezisebenzela la kodwa ke ngenxa lokungcola lokhu nalokhu yakungcola hayi laba abaphathi baleli rank singabahlaba ngo yellow card nawo bese siyasuka lapho singena kuphi akasingene kulezi zinto engena furniture sibheke la indini engena furniture ukuthi yini soyifica khona nazi into engena furniture ekufana ngabe bayisebenzisa kodwa kunje nakho ukungcola ukuthi zagcina nini ukuklinwa asazi ngenxa lokhu ukungcola okula masipala weTheku nginihlaba ngo-red card uref lomkhulu lo Ian McLeod alale ngokuthula la ikhona